जोजोलपा बाछि न्यावानिसे नेपालले कोरोना रोकिता अफया वंगुदो अस्ताले कोरोना बेड आईसीयू बेड जागुदो थो इले कोरोना पोजिटिभ जुया लक्षण मधुपी होम आइसोलेसन अथवा सेल्फ आइसोलेसन ने चौसा बालाई आइसोलेसन तायु कोरोना पोजिटिभ जुमा रोगिया त मेपी मनुतेस्या तापक्क अथवा अलग तेगु ज्याख कोरोना पोजिटिभ जुया न छु लक्षण खाने मधुपी व लक्षण खने दशा छेहे लकी फैपी मनुते त सेल्फ आइसोलेसन ने चोनिकु ख अथे कोरोना रोगिया हेरचाह गेमा मनु न आइसोलेसन ले चोनेमा आइसोलेसन ने चोनी बेले इमर्जेन्सी वा अस्ताले वने मागु अवस्था मवतले थ आइसोलेसन ने चोनुकु था टोती मज्यू ज्या पस वा सार्वजनिक थासे वने मज्यू व थ आइसोलेसन ने चोंगु छे वा थासे मेपी मनु व पशुपिन त दुकाय मज्यू आइसोलेसन ने चोनिब्ले ध्यान ते मागु थुपिङ ख लुमङ्के छे जले थ जक पोजिटिभ जुसा थयु लागि अलग कोठा व चबी तयार्यामा व कोठा थत मागु सामान जोल तयार्यामा गठेकी नसा तोसा वा स ल लाका रुमार फोन या चार्जर थर्मोमिटर मास्क स्यानिटाइजर व छुट्टै धुमुङ्केको थल आइसोलेसनले चोनेगु थ्या वा कोठा बालक फे वे वनेगु जुइमा आइसोलेसन ने चोने बले सन्तुलित नसानेगु गाक्क लतोनेगु यच्चु पिच्चु से चोनेगु व बालक देनेगुली बिचार्यामा मुसु व हाछिका तैबले न्या मुटु लात वा रुमाल तोफिगु यामा वंगा बालक लासिलेमा थो बाहेक न छु पिने हगु सामान थी ढुङ्गा चबिछेले ढुङ्गा ने न्यव व लिपा बालक साबु थाना लासिलेमा आइसोलेसन ने चोनेगु इ जछि सफु बोनेगु व्यायाम याएगु योग ध्यान याएगु नुगु ख सिकेगु आदि सृजनात्मक खे संलग्न जुइगु अले चिन्ता मकासी फयाफतले न्याय पुगु ज्याखयाना निछ्यामा इलेबेले जोर नापेयागु सास ल्या थाकु अफुगु व दुसा अक्सिजन यो मात्रा नाप्यागु न बाला आइसोलेसन कोठाया फोर अलग्ग बालक फोचिना वान्छेमा आइसोलेसन ने चोम मनुयो लागि मागु जोल गठेकी चम्चा प्लेट ग्लास रुमाल साबुन थर्मस लथल आदि अलग्ग व्यवस्था याएमा थ परिवार व पासपि लिसे फोन अथवा इन्टरनेट मार्फत स्वाफु तया चोनेमा यदि आइसोलेसन लागि अलग कोठा मधुसा पोजिटिभ बिरामी मनु याब्ले मास्क तया चोनेगु विशेष याना ज्याठजिथी मस्त व दीर्घ लोए दुपी मनु त नाप तापाको चोनेगु व दकुसिन न छेलेगु वस्तु जस्तै टेबल खापाया ह्यान्डल हिटिफो आदि इले बेले स्यानिटाइजर तया हुएगु यामा चिस बालक थयगु ख नाले फुसा थ व मेपिन तन कोरोना पाखे तापाक तने फै एजुया थ न सुरक्षित जुई मेपिन तन सुरक्षित या सुबा